byo kuvuga hamwe ngo ni Migati FC, abandi ngo ni Gikona, ngo ntimuzigera mubona amatsinda, abandi ngo ntimuzajya muri ibi, abandi ngo ntimwahembye, abandi ngo president yavuyeho, abandi ngo mutugorore muvunyi, abandi ngo mutugorore nde, abandi ngo umurozi, abandi ngo umusifuzi. Kurikira sports updates mu kiganiro Sports Space kuri Kan TV ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Match bwo noneho Alisson yaje muri axe ahubwo Clement ajya gukina asegonda umwata. Uko byagenda kose urambwa ngo Frodouard yari ari kuri bench kuki atagiyemo nuko atareponda mu myitozo. Umufano birebera inyuma yumva afite ubumenyi kurusha Darko ariko ntabwo afite n'ikimenyimenyi musubiye mu batoza batatu baheruka muri APR. Abantu bose bantu cyabo cyimitoreze ariko ntibagaruke kuri la qualité abakinnyi ifite ni bande ku ruhe rwego. Adiri yagiye abantu avuga ko ari umutoza w'umuswa ngo nta lisanse nta byangombwa ntaki. Sirifroje agenda avec experience afite imyaka 40 ingahe muri coaching ngo ni umuswa ngo hari abakinnyi imyumwanya ngo ntakinisha abakinnyi abanaba. Abantu batangiye kuvuga ngo Darko yirukanwe nawe ngo ntasimbuza neza nibindi. Niba ushaka kudivorce abagore batatu mu myaka 2 niwe mugabo gito sa abagore bawe. Je répète encore, niba uri umugabo ushobora kudivorce n'abagore batatu mu myaka 2 ishakemo ikibazo cy'imibane yawe n'abagore niwe mugabo ufite ikibazo si ikibazo cyabo bagore. APR ifite ikibazo cya manque de qualité. Gikemuka gite reka manze nkujyane kuri ingingo Ruvuyanga kakano numva ntariho nkumva neza rigani ngo niba uforsa n'abagore batatu ikibazo ni wowe sibo. Ndashaka kugaruka kuri iki kintu nuvuga ngo ikibazo nugura abo business y'umupira mu Rwanda imaze kwangizwa n'ikintu cya opinion zo hanze zahindutse icyo bita firing and hiring. Irukana za nundi ntibikemura ikibazo still icyo wa mbere yazize nundi yakizira. Ubona ko abanyarwanda banabyenjoyinga cyane si bose ariko harabagira icyo kintu irukana. Okay, ni shyari n'umutima mu bintu ubumenyi buke bamwe mu batazi ibyo bavuga nyine ariko ababizi baba bazi nyine ukuri kw'ibintu bigenda. Now ndashaka kukujyana muri kuvuga ngo APR yagombaga kuba yarakoze ibi nibi. Axel tujya muri Champions League mu matsinda ndagira ngo abantu bumve kino kintu. Nzajya mvuga ikipe umbwira igihugu iturukamo ndaza kuvuga impamvu narezinze iyo mpamvu. Champions League banyarwanda kaze mwumva amakipe yageze mu matsinda 16 hari Belouizdad ni ahe Axel Algeria Ruvuyanga unyandikira ibyo bihugu. Tupuisa Mazembe Angleterre Kongo Kinshasa AS Maniema Union ya Kongo Kinshasa. Tumaze kugira ibihugu bingahe 2 Algeria Kongo yara Kongo Al Ahly Misiri Pyramids Misiri tugize ibihugu bingahe 3. Okay. Mamelodi Sundowns Kefo Orlando Pirates Kefo tumaze kugira ibihugu bingahe 4. Esperance de Tunisia bingahe 5. Raja Athletic Club Maroc AS FAR Maroc bimaye bingahe 6. Sagrada Esperança Angola 7. ibihugu bingahe 7. Stade d'Abidjan mu Cote d'Ivoire 8. Al Hilal Sporting Club muri Libya muri Sudan muri Sudan 8. yego Joliba yo muri Mali 9. Young Africans Tanzania 10. amakipe angahe 16 mu bihugu 10. Nawe ngiye kugenda mvuga akantu gato kuri buri gihugu. Iyo ufashe MCRG na Belouizdad Algeria iri mu mashampiyona 12 muri Afrika. Tupuisa Mazembe na Maniema impamvu zasohotse ebyiri muri Champions League bivuze ko Kongo iri mu mashampiyona 12 muri Afrika basora amakipe ya Champions League abiri Confederation. Al Ahly na Pyramide amakipe yaho yombi yari qualifié bivuga ko bari mu shampiyona 12 mbere muri Afrika basora amakipe angahe
abiri muri Champions League n'abiri muri Confederation. Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates, impamvu zombi ziri mu matsinda ya Champions League, basohoye abiri muri Champions League, banasohoye abiri muri Confederation. Ubwo bivuze ko bari mu matsinda mu bihugu mu ma federation 12 ya mbere muri Afrika. Bafata 12 ya mbere muri Afrika no yemerewe gusohora ibihugu bibiri muri Confederation no muri Champions League. Esperance de Tunis yo muri Tunisia, ubwo nabo bari muri ayo ngayo. Ubundi Tunisia iri ku mwanya wa 5 kuri Yes. la ranking y'ubu ngubu yayo makipe asohora amakipe abiri. Yes, AS FAR na Raja muri Maroc, ubwo urumva n'abiri yose yasohotse, bari muri bya bihugu 12. Maroc ikaba ku mwanya wa 2 n'ubundi shampiyona yabo. Al Hilal iyi shampiyona ya Sudan bari mu bihugu mu mashampiyona 12 meza muri iya cyenda ku rutonde rwa Afrika mu mashampiyona. akoze kugenda uri kumfasha. Hanyuma hakaza na Young Africans muri Tanzania. Tanzania shampiyona ni ya 6. Ni ya 6. Indi yashoboraga gusohokayo niyo APR yakuyemo, yari mu Champions League nayo ya Azam FC. Now reka mfatire kuri aya ngaya, maze gufata ibihugu bitari munsi ya 4 byibura byagiye bisora amakipe abiri ahubwo ni 5. Abiri hagenda haza abandi bagiye basora kimwe. Ndashaka kuvuga iki? Gukomera kwa mbere kwa qualité bishingiye muri league imbere yaho ukomoka. Icyo kintu kirumvikanye, gifite evidence and fact. Ruvuyanga, reba hano tuganire. Uyoboye ikiganiro wina muri temptation yo kuvuga ngo ndavuze umwanya munini, kuko nuva muri ntuzu ndeba ndeba umbazi. Iyo fact wayumvise kugira ngo nemere ko n'abanyarwanda bayumvise. Niba amakipe ashobora kuva mu bihugu ari abiri akava mu bihugu 5, bivuga ngo byasohoye amakipe 10, andi 6 akava mu gihugu kimwe, birakubwira ko umupira si umwihariko wo mu Rwanda n'abandi babinaniwe mu bindi bihugu. Si ikindi kibitera, nuko twese abananiwe dufite ligue zoroshe, abashoboye bafite ligue zikomeye. Niyo mpamvu basohora amakipe menshi buri gihe, akanagira qualification buri gihe. Tubanze dushaka ikibazo cya APR rero, icyo nashakaga kuvuga muri ligue ikinamo. Iyi ligue aho Etincelle dahemba igahagarika imyitozo, aho ibintu byahindutse amatiku, abantu birirwa mu matiku gusa, aho abantu batagishaka gukuza qualité, ubwiza bw'ibiri imbere muri uwo mupira, bakajya mu bintu biri objective, bakavuga off pitch aho kuganira on pitch. Nta wisuzuma ngo avuga uko atsinzwe, abantu bose bavuga abasifuzi. Niyo APR yari igitaka abasifuzi, unyumvire, abantu bose bahora mu bintu bimwe ngo bagiye gushaka abarozi. Abantu bose bahora mu bintu bimwe ngo hari abatugendaho. Ubukene buri mu mupira bwateye abantu kureka kuvuga umupira, byahindutse amatiku. Can we be back at the roots? Yicyadufasha twasubira ku muzi, twashaka ubwiza, twashaka abakinnyi, twashaka abatoza, twakubaka amakipe, twakubaka umupira mu bana, twasubira ku muzi w'icyagize abandi abagabo basora amakipe abiri bituma bahora bikarifiya. Twakwigira iki kuri Tanzania? Can we make a huge investment muri ibi bintu? Twabishyiramo amafaranga n'ubumenyi bw'ababizi, cyangwa tuzahora mu magambo byo kuvuga hamwe ngo ni Migati FC, abandi ngo ni Gikona, ngo ntimuzigera mubona amatsinda, abandi ngo ntimuzajya muri ibi, abandi ngo ntimwahembye, abandi ngo president avuyeho, abandi ngo mutugorore muvunyi, abandi ngo mutugorore nde, abandi ngo umurozi, abandi ngo umusifuzi. Turi mu bintu bitoya, sector ya football, tuganira ibintu bito biri cheap, bisuzuguritse, by'ubwenge buke aho kwiga. Tanzania niki cyatumye reyo isezerera Yanga, ubu Yanga ikabitsinda 6. Niki cyatumaga APR itsinda Simba muri Sekafa 2-4? Niki cyatumaga itsinda Yanga 2-7? Niki cyatumaga Rayon Sport itsinda iyo Yanga? Niki cyatumaga itwara ya Sekafa hanze? Niki cyatumaga APR itwara Sekafa 3 mu myaka 6? La qualité, ubwiza mu kibuga. Uyu munsi umupira wasohotse mu kibuga n'amagambo, ni maka, ni ibintu bipfuye. Federation, ministeri, APR, reyo, polisi n'undi uzasohoka ntacyo azakora ari muri iyi
muri izi mindset ziri cheap uyu mupira ukennye. Dore mwereke igitangaje, APR igura umukinnyi tuvuga 70,000, induru zikavuga, abantu bakiciraho imyenda, abantu bagasara ngo imisoro yacu ngo irashize, ngo amafaranga arashize, ngo umupira ngo urimo gusesagura. Kristo muzi ko yaguzwe 900,000. I personally ndi kumwe na mugaragu naramubaje, yarambwiye ngo no, naguzwe 1.5 y'idolari, 1.5 y'idolari. Investissement ushaka iki? Qualité. Ntutekereza ko uyu mwana Yusuf Mama Dusi nkunda cyane, nkunda personality, ndamukunda bitagira uko bingana. Ubwe yaje kureba Fiston, aje kumusaba jazz no kumugisha inama. Fiston aramubwira ngo yo watinze turagiye, mais tu as fait un bon match, courage, tuzavugana. Donc watinze. Uri kubyumva? Dufite ikibazo cyo kutaba tugishaka abakinnyi beza, cyo kutaba tudashaka kurenga bariyeri z'udufaranga duke. Natatse gukena kwa Reyo imyaka irashize. Ariko serega aho ngaho amafaranga ni ikibazo cyo kutayatanga no kutagira ni ikibazo cyo kuba ni ikibazo cyo kutayagira. Imyumvire mindset abantu bashaka amafaranga arahari, ikibazo ni imyumvire. Oya ntibashaka kaza. Natatse gukena kwa Reyo. Ahubwo vuga banzu nyumve. Vuga yuko mu Rwanda mu mupira nta mafaranga arimo turakennye. Natatse gukena kwa Reyo unyumve. Mbitererwa amabuye kugeza ubwo amenye ko bafite umwenda wa 400,000. Perezida yegura kubera ko atagishoboye, yanarwaye, Imana imworohereze. Abantu babona kwemera ko ikibazo cy'amafaranga gihari, ariko abwa abantu koreye ikennye bendaga kugucamo ngo twite umukene ngo wewe wagize kuki ngo ufite. APR irahemba 3 ngo n'ishyano ryaguye. Kandi ngo abantu barakora statement zivuga ngo umupira wo mu Rwanda ngo abana ngo impamvu ngo abanyarwanda badakina Ruvuyanga ngo nuko ngo bahaye umwana 20,000 ngo asinye seze ebyiri ngo byamwishe mu mutwe. For God's sake, mana yavuye mu ijuru, abantu bagakora analize ngo niba ministre adahembwa ayo mafaranga ngo ni gute umukinnyi yahembwa. Man, nasohoka nkava hano hantu mbahe nasohoka 20,000 zitakigura ikibanza Kigali mu mujyi, niyo mafaranga yica umuntu mu mutwe. Hari abana ba ADR bahembwa 15 batasaze. Mediocrite kuba hasi, imyumvire iciriritse, kumva ko ngo amafaranga ni menshi. Na ngizereyo ifite bije nk'iya APR 2, nkagira APR itripura bije yayo, nkagira polisi ifite bije ya APR 3, nkagira mukuru ifite amafaranga. Ntizigura abakinnyi baciriritse, zikagura abakinnyi bakomeye, zikaza zije gukina, nibwo twabona umupira. Uzikiba bajya gushaka abagoma Tracien, aba barundi bo mu Buyenzi, bakajya gushaka abagande ba hano Kisoro, bakajya gushaka abanyamari ba Fropinze, bakazana fringe players, abakinnyi ibihugu byabo bidakeneye, bakuzura hano mu gataka abanyamahanga, nta criteria nimwe yuzinjira urwego ariho. Ariko mbere yo kuvuga ngo urwego ariho n'uruhe, wamwafodinga, wamugura ufite amafaranga. Aho niho nashaka no icyo rero nashaka kugeza kirenze APR, kirenze Reyo, kirenze polisi, kirenze Tensei. It's a national duty. We need a huge investment. Ibyo bikorwa na leta z'ibihugu. Ibyo Tanzania ni leta ibifataho decision ibikorite. Baravuga ngo niba modi yobora Reyo imyaka ibaye 20 itarigeze ikemura ikibazo, hakaba hari abantu ashobora kwishoramo imari bafite amikoro, niko Mondeji yaje, niko abantu baje muri GSM bafata amakipe. Ni decision y'igihugu. Ibyo rero birareba ministeri. Niba bafatanya bikorwa bagomba kuba interesse, ni leta ibe interesse ngo mwinvestise muri iki kintu, turashaka kugiha ingufu. Ibyo bikorwa n'igihugu. N'abantu barapfa ngo 100,000 z'akarere, 100,000 abantu 30 bazazirya, bazambaremo, bazihembwemo, bazikodeshemo ambulance babeho. And we are here ngo umupira uri hasi, ngo APR ntiyagiye mu matsinda. Yakinye nande before you